3 FM so ebraso ensem ahodra yensa kanne anapei yede beso bona kasebo ani nada efri epoya mantam no emo achema boabo baabia yetie yakua Frakoma Studios yakua Frakoma Batampani Studios ana yetie na anapei ye ba betwe sre ene abasade amana kasebo ensu boabo anu fri kwajo apel newsroom afa anapei sama ahodra wo betie bi ni se Adisia wabonka je abom samsia edi ama onimonyamfo Alexander akwesi akwa ababe tojo se nya no kreda se Ghana wa fibiru ne aduonu miensa ekom ebeba ena na pe be hwe COVID-19 ade kodi ewo ne bobra wa man Ghana ni cho ni zigizagam sanso ene ebetra bosompo akobi maso na endoda Africa amampenifo makoma kusia ko hyedi nkomo efa ma ho Ensama fufuro ka ho ena yesi adwa yede ba besomo ene anapei na yemfa sedane na anapei fama Akim State College Ayinka ya fabianya 1 year nti ya be celebrate di chenchirenche pa dia ka ho ne didi swe sanso ena Ayinka FM kro ya ye titi omanfo ewo kwan efa so nyan enwa ti se wani juwa me don sembe tudwa ya na wa frene ye no wadi nsawoso ke asenso limited nso ka ho bi anope di echi o Facebook live YouTube na YouTube ni subscribe di echi abribia afo adwenche to no mo ya be kenkan edi ama na ayefefefe me din di kwaku anin kusi bodumene Efia ampofo wa enana pay information centers ahodro aje peni abom tikoli eto kasebo no atpitimo eni Ahinkai 93.3 FM akan kasebo yo bomua ya jibebia Anuti kasebo emubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center o Yausewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Dia yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku Gode wae boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewa achim esam Abnaseman Information Center wachim abnase Nyame ne hene Information Center wachim ofosukrum Ena nyame asam Information Center wo achim kroba se eye nida so ne awurade Prince of Peace ewa strasi Somoa Heba Information Center so asom se twitwe ewo achim dan Intiamoa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno sewa Information Center ewa achim anyina se ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya ebutu achim odumase Adwempa Information Center ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Achiase hini Information Center ewo achim achiase Costa Barbering Shop ononso ewo achimanso na anapei watu apitim edintrom Information Center fe yemfa mo vemenana pay ehye kasebono asese Mrashabejani awogiem de madesha wonu wachemudan constituency onukro ya Woko Ghana Mrashabejwe fi oye vice chair Edema Trade Committee no onimonyamfo Alexander Kwesi Akwa enano November bosom da toso aduonu num wafimpino eni aduonu bakwimo 25th November 2021 ena honorable she adwumadie biase electoral areas makoma kudu wotwea ewo ne constituency mo en was say pembebre no ayan subtrofa na henka so ye kasa papa fa light ho enu nti no senia aye no ewo so wo mo hwe
papa no mo de street light ahodro ebobo sa 18 electoral areas na baby aye fine match say awudie ne nneoma ahodro kro no sem no eno so timi ebrase Achemuda constituency no emo na abra wonom fix bia wo mo hyase wonya asem kuba wo ma fix bia enti enrada ena nyankomasu electoral area ehon so wonom ekobubo bi yase makunum enwo mo edebobo ho enti assemblyman na owa nyankomasu electoral area eyo ni monyamfo kwabena apia obone sem hia de monyamfo Alexander akwasi akwase sabre adoye wabeye wo mi eyo wo mo fedodo odo sanso de tuja na watch say street light semi na che say ha wo mo papa tete wo mo na so de honorable abaye ede perfect say nyame adoma 2022 de ene bonka jefo bette de papa yewo ehaw enso no aban no wetwere ne ye haw ni nyina ana yawie enso yewo gidie ewo nimu se afia ye besim no ye haw no obehwe na waya amaye bia ne se oba ye dwuma ye die aban adaroma ene honorable MP adaroma ana yensaka street lights ye bwa ti yewo gidie ewo awrehemu wa ban ni se afia besim 2022 no ye haw bebre eto betwa ti se akra no assembly no so eguso omo ye nhyehyɛ ya street lights no so no kra no ambassador bi abekayo na ebedru December or Christmas ne de na I think say nkane asem no in the electoral areas no na has been solved. Nipa wote ne nkan aye assembly member owo nyankomasu electoral area woni monyamfo kwabena apia woni yamane boni kwabena Akim ena twetwe sankomai na Akim firi ho ekọ aya municipal mechira brim central municipal assembly ni mo electrician penny ho ora Frederick ni mo enu akọ ne chense papai ense se no he na mabobo street bob ne kra he na mabobo ena ora Frederick ni mo eli tu na numo so monka ma hinka ya tiefo nyina nte se woni monyamfo Alexander kwasi akwa street light na ye bobo no say no and if it time ya start ya besi nra ne de electoral areas maku num na ya bobo awie o say electoral area bia wombo num light no maku num enti say no electoral areas no maku num na wonom awie enti wo mugusu ya wonom bobo kwa Jumade na edini de street light na ba na do beto assembly na nim na assembly no handle bibiama assembly electrician na me boys egusua ye say emra around 6:30 to 7 na yapon 5:30 to 6 na so far baby yetimi akoba ye electoral area 5 and yetimi akoba ti se ne ka ho de ya ene na ebi hu de ebitimi akoba ka ho so far 25 bi anya 5 so far 25 and nanse ye kohwehwe bi asai ne ade nti assembly so gu ambo so se ye di bi baba beta MP so achi na ma kroma efe na ama odanso mpuntu no aye kam ye papa esen ba kono no ye container sisi ana no ma na ewum na se ba we ndie we na o mesi aye eche ansana photo aba we na 240 na ba kono ye 250 ba we ayi no ne brightness no wo soro sen choku bulb no tisanity anti ni light no kro mo de bobo ne quality no na ate say electrician no kika chire won say assembly ni so be bo no abonti assembly ni so nka ho na kaka nya 10 na ka bibia ye di chire di wonu ma ya de dodo nipa wote ne nkan aye municipal electrician brim central municipal assembly ni mo electrician pani pa ya wo ho ora Frederick ni mo na enu achi ana bonka jefo mechire nyankomasu electoral area se atadwufo wa ya te de eti onmanyafo Alexander kwasi akwa watie yesu fresa nse esum kabidi enye ya kwanya se electoral area se light ni anti se honorable ababa ya dia ne honorable onyankwada na edundum na nipa bonefo etumbe sisa nkrofo ne oma asisia no onabo ayade the light no kama ni wana abane bi no de ba no so de eblate ko achi nti mema nipa bonefo no a omba ha nipa adwen no omo tumimma bibeye bibi obi be hu ahusi ade no ya na enye no wakoma report mon kosuri nyuma pa moye yedamase pa nyankopon hyiram na wa nyemayen ne yesu yekure entre yesu yekure ni din ne yakase wodan so atumpon light my titru kura area ha won ma bon se wowo anajo no ne nam ha ye wo last
last akola bi ba me fie ha we be di agoro anadwo ete ya ne se akola nsa abo tintin bi aka me eye babo tintin ben osika bra na me hwe na me baba mu abi wa o twen torch o hwe na wo ohuri si na abo anu so ko taabo wa ha otam taabo ni o de sabo anu kun no to ha se light yi wa ha abo akro no wo kwa ye behu ti light na de bia ka wansam no won se eyade pa ntimpanifu atu wan na mo onu kra se emise onu abo hye ho bokra dada kra sa na ye to abamanti wadi ka kra for fele first one we kan wem se second one ti onu abo ye dase wa ya de papa light de ye sum de nye sum de ni patimi wurawura mu ye nyoma pi ti han wo hon mo osuro so bi beche no bi behu nanim no wa report no enti we de ya sempa enti eni awutie ye ayade hya wonom ewanyankomasu electoral area na eya keka ne na nam grom ne monten so ne ade ase Ghana enche ekomba bedi papa paisan se duane wo ba be kwatwe ye duane makuafo yi wo ma ho odin be kofom nyomompo de na ho odin wosoronso obe ya nsofuo no anaduane no pa se be so doso ama ebi abadwa so no eho be den ti na se wo tintin jete nina ne se aduane wo be ye den na no nam so ama abono east mantamu nina kwanchefo panyina ohwe anuane so ede ababetudwa madam Cecilia Kaja ede ababetudwa so nya ne kure sanse momanfo bi ne nam keka nya ne kure da sanse hentan kosi afimpinu ne aduanu miensa no na Ghana aduane aboro so ma beke ntokwa de aduane beboro ene se mami chema ye be hye ne so a afi ya afi bia na ebrank ye nhwa no mpo ense beto no ensu to atwuma ma enya de kitwa eno na oche se ensu ne to achenti ebebua nuane bi te se mburo emo ena afi millet ne de keka ho no ebebua ne pa ama na tumi so bebre nti ya ye nhwe se wa utifie na zo ensu to abro so ama sa nuane wani na be so doso de a na se kian ne ka afi bin ne aduanu miensa aduanu bebusu se tam e wo Ghana madam Cecilia esan to ne nsem so se nyame adaroma o mampani na nado danko kufu adon hyehyɛ ye ode baye planting for food and job so aba be boa pa ahye kuafo no den ama won mo ye adwuma na biem sa planting for food and job bi enam so ama won mo kyeche nnuaba wodo de makuafo se won mo nge endua na won tumi fa man na anuane emra krum eno na oche se sa nnoma weni na ye nnoma bi okaboma eboa pa ma ne yes bia sampa aduane bebu so tam e wo Ghana nense mo de tudwa no ye ntie bi. They say in the UN, United Nations, and ask for food systems, and there's been a lot of engagement on food systems. Food systems, I say, and see at the end of time, you bet and only food systems, our own food systems, and then see, any environmental issues that impact on the food system. You see, any chemicals, busu Amanfo. You're part of the food. It's most appropriate at the time, including even the climate change, the impact of climate change on our food system, on share this year in the wisdom of the agricultural sector. Share PFJ food how our food systems are impacted on the PFJ, or how the PFJ has also impacted on the food system. And Constitutional to the Nansu, which na Yonkubo, not the Cassia Yankupo, na ebo na the Fonia Basso say, I see a dear bropa, a dear mon so. Now, also, ya don't put on Shogus. Internet, dear, yes, by any government, Yakupo, we are mobile. Enti antisi nesmo de 2 January we ano santo aso say afia kuafo wo Ghana obuma baso papa na omamuni na afenhia po ene montutu amudi gu akwamu nyame hya mo papa osanzo to aso say enwema do bia wo say wo mo ye na wo mo di kokodi akuafo ni na da wo Cape Coast ai wo mfimfi mantem no won mo ye santutu ni na danti wo mo na mo abo mo ho na wo mo nkohia na December bosome ne da etoso miensa wo mo nkohia ndi akuafo ni na da eda
Therefore, Mama, when you now you go, why you do my day after 10 years, and the economy in I know my young Slam, may a better say, and to say, Papa, a book, a mouth, yeah, no coso, now what we are, and what me chappy, you know, Yapama Chow, yes, catch some near the Timon, friend Didma, or the Betty Dumafi, next year, one calling Joe, another for no guy. I said the way your benefit, Yapama Chow, one day to say Papa, and no never bomb, no more improve seed. Man, deal with seed in some time. And the young change seeds, young to seeds. It doesn't cost much. And the PFJ, your chief seed soup, your chief fertilizer soup, I buy a young PS super go for please. Accept the offer government is giving us. Now, MY and Nayan soup, your ticket at some way, Nayan Trebedry, Mamayuko, Yabamabaso, and enjoy the family day. Ministry of Food and Agriculture, ye 20 Jaffen Mofa, ne Krobete Wabuno Epoye Mantemu. Wamukwan chefo penyino dano Madam Cecilia Kaja ena otene nkame. Yenko yanimu anapa no siaka siabano emuna ansani abeto so no. Akim State College etonsa from SSC certificate de fie hometuye. Wasi nso de fie hometuye se Ghana han baby etie Ghana hase no. Yati akwawe so. Enu nti the certificate no kwa wasi fo no kra bre no. Ti mentra to so nkaza na me de ma wie wasi. Ti no media ma bombra wie da bi to aso. Pe bibi kan baby a waduro ne emprint na hwa obu anu a onyawa anu se he meni obi anko challenge nti me pe no a bafo ade enkanya ade na nchia ka me bo yi pastor duro ni bi man so de ade nche wo Entiment na wano udada mu entra wantra comfort zone tuto na kuwanim enti sa woku anim e wo adesua mu no na wo first degree so dey Akim State College o hope o mama ka nyina eye kotobeku manko a na woni we 2021 to 2022 academic year tin ba for mesro mamme wanyi o uso fa wujim HND holder wonso osi o mayami HND awie ho na say HND ma awie maame eje toaso entra comfort zone enti wo so kone kwaye top up ni bi na HND no enfru wonko nanim na munye duru mature student wo so se banya 25 years to medium high school ma pound 40 fo nyina toaso otikọ kwaye mature student for program ni bi na bibia ended na forms no pe bi ato a Akim State College womo campus won achema sene asanu duru anu na busa Akim State akwada ketekete boge kura be kire enti ukwa asmepe mo forms ni bi ato na business programs yashashase ni BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance, BSc human resource management, engineering programs ne so BSc electrical and electronics engineering, BSc computer science, BSc computer engineering. Pim ko wanim na kwakwaye sa programs awodo amabobo boswe bi entra comfort zone na Akim State College no ho wamone Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST wa Santemantam akabachirum ti kofo kabachirum a nipa bienu kabachirum a so dim de etimi si ti o ma kabachirum ti no wie pa certificate ya de mama no aya kronkron te se na wako KNUST pepepe. Fra number is open Sembia Busa 0207 163 787 0207 163 787 and now 0242 256070 0242 256070. Akim State College Discipline, Excellence and Development. Anniversary. Ahinka 93.3 FM so nyame ya dom ema ya nyafe. Enti afidi day ebeye de soko. Enti 25 December 2021 eye esma so bronya brenumu enya adaje ni poso wa hase. Enti when you the health work ya nante masrade no nane enti ya penipa mako 1000 ya pe nipa apem ena ya po enti no mesre wada we no efa hu jimu bi akokoro na nkofo akache nso mbekọ bi emre wanyina o aya mpo na eya me fekeke emre wanyina safia mi t-shirt no ya na msi yo mama mate omo wo munyina so mbekọ bi nti wo so atifie no
your health work no nyasem kuma ahenkan at one work no fa ho jimu ebi eno anapa no chance si 6 o'clock 6 a.m. to 10 a.m. na ya breaki ya kwa work ni wiane ya breaki ni ya de part 2 na abesha so say de wo hwe movie na wa hwe part 1 na bio kiane ke eya oda abesha part 2 ti part 2 ni kra de mo dewu enti ya no waba part 2 no so chance 6 p.m. agire wan kasa se masa ma mempa bo atete ene na okofie enya sa de ye gina mo 24/7 yampon kwaso ahenkan FM anim ha ya wo ye dwumakuo fa ho jib na sponsor esan senya de abeto ho agu fra general manager 0244878763 0244878763 hule ke asenso limited semen control say nyamia daruma wasifie ni bi na open pa tables bookshelves ene nyama odo bi edisi dem a ke asenso limited akachi ho na meka mfama de bia na meka ke asenso esan se nkane ne mpotem de wajiba bi o chen prekese ti bomode anko ke asenso nchen se furniture de na dwosum no moto no papa efe ena ne bo nso eda fo me kra ne ko manfo no eboa pa ti kwone nchen koto de ope bia okwa o showroom ankese mienu won kran baako wo circle adabraka oko iranke ke kwan so a ena kana Flamingo road nso baako wo wa okwohwe de opa na wachusu se woni nkran so na wo mpotam ya babia otimi nka no pe ya freke asenso limited keke na de opa no de bebre wa bra mo ka bia freno 0244 568014 0244 568014 ena 0243 127668 0243 127668 oni kia senso nkasa na obeboa pa Ayenka FM ye tete omanfo wo kwan efa so enye nwa enti so ani gye ho a bomoden a na mede number bi baba tudwa peke na freyen eye memene da December bosom ne da to so du baako na ye hia wa atema boabo anopa no nsia kosi awia donko ene ye hia tete omanfo nti bra be peke forms wa Ayenka FM eye 50 Ghana cedis be peke forms eye 50 Ghana cedis na besua sede sinya nwa na ubedi sika firi nwa mu pa na enwa anuzo de pa nti udi kogudwa so mo to no doson be talk bonkwan bomodi abesua bi odi nwa ketua bi ye che kwan obesi anye no na abase bebri wo mo abesan be yankese tupe anu bi ene ye ba be kire onyen fra 0244 878763 0244 878763 anase Brian kan from Frontex achima boabo be pick forms 50 Ghana cedis ya promo ho yen kwa na memfa foreign na ye ko man for man so ensem kakra firi obanie endoda aman empenifo maako nsia ewa bibrem anum se kohia na hye wo mkohia na aman ekohia no enie Rwanda for mampani Paul Kagame eka ho bi Zambia mampani Hakainde Hichimelema ono so ka ho ena afi Senegal mampani Macky Sall oka ho bi Ghana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo oka ho bi Togo mampani Fole Gnasenige ono so ka ho bi sana ena Dennis Sassou Nguaso ono so ye omampani ewo Republic of Congo sango for maako nsen kohia na ehwem kohia no wom tintinom tete ni na ne se asa bibremia no mse ema ya tete wom pam titu ebu on ma waware a bonso tifia no ba ne ade kakra bia he wo ya me yo se ne tetea no na ye ne basabasa yemfa no ntonchen ukọ adwuma ma ebu on ma ya de omani twutwuri fom te sade akokọ anum adidi awie na ode na no twutwuri fom sa na ye omo ebu on ma tete wom pa je se Emma tete de ewa bibrem papa eno nanam suma mpenifo maako nsen ko hia di hu komo se dabi ewo se ye tintim morepa tete de etwa teche na ye penwon bibi eye eno nam ko hia ya wo mo atoton nyamanti enhyemu no enkoma wo mko di ne se ma basabasa yo ana tete ya ma bi fam ewa bibrem atoya no sei ene bibrem ni na no wo mo hwe atuase eno nam ko hia ndoda ewo aman mpenifo wo mo ko hia ya wo mko di hu komo ya omodo nsem ni na ababetudwa na wo mko hia
ɛwɔ Democratic Republic of Congo DR Congo ɛna mko hyedi ho nkomo a wɔn nsɛm na abanti na sɛ wɔn dwen ma ho pa wɔn dwen Ghana ɛne ebibre ma ho pa ya sa na ye emade o ma ya de anompa ti megidi sɛ nkyɛ ejunsa so beba na abo ama no ɛha ɛna yɛde anɔpa no nsia nkan kase ne sie tactical news anɔpa yi ye producer ɛyɛ nanadwa obin obroni ehwi sanso ɛna Kwame Asante die ko Facebook live me din de kwaku anin kusi bodumene afia ampofoa kasia bonesi yesi ya chiamope yamamumo ni tie ejanom ne enannom ei media sem